ko mwebwe mwabantu aba bantu nabicanyi anga hari icubo cavumbuwe kuwa gatatu wa kino cyumweru turimo. Iki cubo rero murebye ibirimo mukitegereza ibirimo nuko mutabireba, ni cobo kirekire cyane bafasha abantu barundamo ari bazima baratwikira. Ariko ubu bugome bw'inkotanyi, ubu bugome bwa RPF inkotanyi M23, ubu bugome batojwe n'uwitwa Kaga, batojwe n'uwitwa Sumbirigi, ubu bugome n'abandi bavumbuwe. Hari icobo cavumbuwe umunsi kwa gatanu, cavumbuwe kwa gatatu, wazarendo bakivumbuye. Abo M23 RPF inkotanyi abuzukuru ba Runari bafashe abantu benshi b'umuntu atashobora kubarari babarunda mu cobo kimwe. Iki cobo baragicukuye kumanza gifite nka metero 100 hari kuje kuzimu, bapakiyemo abantu baruzuza ari bazima batanabishe, ari bazima baratwikira. Iki cobo cyaje kuvumburwa na Wazarendo bari ku rugamba, baragitaburura. Urebye ukuntu bari kuzamuramo imirambo uko ingana, none ngo bari kwica abantu, FARDC kwica abantu, na Wazarendo ngo bari kwica abantu.